Мусульмане Татарстана снова после 400-летнего перерыва всенародно отмечают свои религиозные праздники. В 6 часов утра в Казани на площади Сююмбике собрались десятки тысяч людей. Праздничную хутбу, проповедь о значении праздника Курбан-Байрам, произнес имам-хатыб мечети Марджани Абдульхак Самматов. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Ey Allah, ey Rabbim, senin indevini, çakırığını işittim, kabul kıldım. Nindi yumuş kuştan şunu üterge min hazırmen diyen sözlerini eytip. La şerike le, sana hiçbir zatını tiyindeş tutmayayım, senin hiç tiyindeşin yok. Müşrikler şekilde sana bir zatını itip şirket katmayayım. Kuş bağın indi emir etsen şunu öterge hazırmın deyip yırak yerlerden Allah Tebareke ve Teala Hazretinin evezin linnâsi ve ezin linnâsi bil hacı ye'tûke ricalen ve alâ külli zamirin ye'tine min külli feccin hamik diyor İbrahim Aleyhisselam'a Allah Tebareke ve Teala Hazreti emir etken idi. Ademlerini hac amelin ütevisince çakır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.